Dan kita goreng. Astagfirullah guys. Welcome back to my YouTube channel Cameo here. So sekarang hari ni kita nak buat apa guys? So sekarang pukul berapa ni guys? Pukul 5. So jom guys. So kita nak buat apa? Kita akan masak sahur je guys untuk family. Kita masak simple-simple je guys. So jomlah kita tengok kita masak apa. Let's go. Okay guys, so kita ada berapa orang 4 guys. So first ni bawang yang telah ditumis guys. So macam senang lah kalau kau nak masak apa-apa senang guys. So ni perencah. Kita guna perencah ada habis guys, memang untuk masak senang je guys. So pelantan kita untuk kita masak udang. Dan ni udang kita akan masak nasi goreng udang guys, special. So kita akan tengok nanti guys. Okay, so first kita panaskan api dulu ya guys. Dan beberapa minyak guys. Kita akan masukkan pelantan guys. So guys, kita cedok dulu pelantan. Kita tak guna minyak guys, kita guna pelantan guys. Tak boleh keluarkan guys, banyak. So guys, tadi kita dah masukkan butter, pelantan. Terus sekali kita dah masukkan udang guys. So kita nak buat nasi goreng udang guys. So kita biarkan dulu dia masak. Dah ratakan macam ni, kita biar dulu lah guys. Guys. So guys nampak guys, ada warna dia sudah cantik dah. So kita akan terbalikkan guys. Nak terbalikkan pun susah guys, tak ada bakat guys masak guys. Okay, jadi guys. Okay, let's go guys. Dalam berapa lain lagi kita akan masukkan bawang dan telur guys. Let's go. So guys, tadi kita dah ambil udang dia. Kita akan masukkan dah bawang hangit guys. So let's go. Kita akan masukkan bawang guys. Let's go. Aku nak bawang kena banyak tu guys. Sebab last aku buat dia tak rasa tu. Dia macam tak rasa sangat. Kita macam secukup rasa dia guys, kita masak. So then kita gaul dulu. Sebenarnya aku dibantu guys. Aku tak buat seorang. Mama aku tolong guys. Sekejap aku tanya dulu je. Okay. So guys, kita dah jumpa garam dan gula. Bagi dia berperisa sikit lah, kita letak dalam setengah sudu je guys. Dah ada sudu lah. Setengah je. Okay. Kita buat rata-rata sikit-sikit je guys. Lepas tu kita masukkan gula pula. Gula pun setengah. Setengah guys. Kita ratakan guys. So after siap tu kita kacau dulu guys. Kita bagi dia sebati dulu ya guys. Ini kali kedua aku masak sahur sebenarnya. Sebab tahun-tahun aku dah buat konten masak. So kita akan masak lagi sekali ya guys. Aduh lapar guys. Seumur hidupku dan ku berjanji Kakak Mira belum Kakak Mira Kakak Mira. Potong guys. So kita letak guys. Bismillah. Dari langit guys. Yuk.
Tapi jujur lah, bau dia macam bau dak galbi. Kalau kau pernah makan dak galbi, bau dia macam tu lah. Bau dia guys. Sedap guys. Telur guys. Gunakan 2 telur guys. Astagfirullah guys. Mericik guys. Sudah kacau guys. Tengok guys, let's go. Ini guys, bentuk warna dia guys. Wow, menarik guys. Aku boleh jamin lah rasa dia sedap guys. Walaupun korang tak percaya aku guys. Nampak guys, dia punya warna guys. Syahdu guys. So kita letak sedikit sos tiram guys. Dan kita goreng. Cara sebati ni guys, sudah boleh masukkan nasi guys. Okay, guys. Let's go. So let's go guys, kita masukkan nasi pula guys. Nasi yang telah dimasak guys. Kita tuang je. Tunggu lama. Guys. Kopi. Kita goreng, kita gaul lah guys. Syarat dia kena gaul guys. Okay guys, kita gaul. Gaul dengan rasa penuh kasih sayang guys. Bismillah. Jadi kalau tak warna sangat guys, kita letak kicap guys. Aku suka nasi goreng kicap guys. Gaul. So jom guys, kita letak kicap lah guys. Kabahal. Ni warna dia. Dia tak warna sangat guys. So tak sikit bagi dia nampak warna sikit guys. Aku tak boleh. Aku tak record sambil buat tu guys. Ni jadi cacat guys aku record. Nampak guys tu bunyi-bunyi kicap guys. Bising guys. Okay guys, so kita dah hampir siap masak guys. Aku pun dah start perlu-perlu sikit. Standard lah guys, tak biasa masak guys. Bila masuk dapur rasa serabut. So kita tak boleh. So guys, so jom kita rasa dulu sikit guys. Kita rasa. Bismillah. Ini punya lihat sudah. Panas-panas makan mulut dah. Rasa dia ada, rasa dia sedap guys. Aku masak main sedap. So guys, alhamdulillah guys, kita dah habis masak guys. So sekarang kita nak rasa pula, kita nak sahur lagi guys. Bangun sahur di awal pagi guys. Pukul berapa guys? Dalam jam 5.30 kita makan. Lepas kita masak. Let's go guys, nasi goreng udang. Let's go. So guys, kita rasa dulu guys. Sebentar. Sedap. Tak zoom dulu guys. Sedap guys. Ada rasa lah guys, ada rasa. Apa ni? Tapi ada tetap baru. Let's go, kita tambah untuk diri kita guys. Lauk daging guys. So lagi selera guys makan. Guys,
habis guys, habis dimakan guys, alhamdulillah guys. So aku rasa macam it's not bad for me to cook. Tak adalah sekilo, so mungkin kena asah lagi guys. So mungkin lepas ni kita akan solat dah guys, nak tidur sekejap kot, ngantuk guys. So alhamdulillah kita dah selesai masak dengan resepi Khairul Amang. Khairul Amang bagi resepi guys. So aku gunakan bahan-bahan elok supaya Dr. Rafida tak tegur guys. So jom jumpa di next video. Jangan lupa support my YouTube channel, support my content. So selamat berpuasa dan selamat berbuka dan selamat menjalani ibadah puasa. Let's go guys. Bye bye. Assalamualaikum.